reka tubifurize ibihe byiza bakunzi babizaza TV Rwanda mwese aho muri hose mu bice bitandukanye mu merekezo agera kurane y'isi, ubwo harimo n'imigabane itandukanye, ubwo kandi namwe muri Afrika y'Epfo, ubwo ni za South Africa, Afrika yo hagati, Central Africa, Afrika y'Amajyaruguru, ubwo ni North Africa, ndetse na Afrika y'Iburengerazuba, West Africa. Mwese tubahaye ikaze, kandi nibagiwe namwe muri East African Community cyangwa se muri aka karere ibiyaga bigari ndetse na Afrika y'Iburasirazuba. Mbahaye ikaze ku biganiro bitandukanye by'Abizaza TV, kandi mwese nkomeza kubifuriza ibihe byiza, bagiye muri weekend, bagiye kwishimana n'abakunzi babo. Mwese tubifurize ibihe byiza. Nk'ibisanzwe nitwa Eric Nshimiyimana, tumaze iminsi dusa naho tutabagezaho amakuru ari updates, ariko dusa naho kugira ngo turebe ko amakuru agomba kuzaza bagiraho byibura buri saha, yaba ibiganiro biri streamed, yaba documentary, mujye mugerageza muzirebe kandi mwumve amakuru, yaba ubushakashatsi bucukumbuye, ubuzima bw'isi n'ubumenyi bw'isi, amateka y'isi ndetse n'ibyaranze umunsi, byose kugezaho kuri Bizaza TV Rwanda. Wowe komeza ukore subscribe, ukoreshe yamaze ibiganiro byacu na documentary bikugereho umunsi ku munsi. Ibintu rero bikomeje kuba byadogera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko mubizi, muri iyi minsi nta kindi kiri kuvuga ku mbuga nkoranyambaga, yaba ibitangazamakuru bivuga, yaba n'ibyandika bigaragaza amashusho, amaradiyo atandukanye yose abavuga inkuru iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yaba ibijyanye na politike ya Kongo, yaba ibijyanye n'ububanyi n'amahanga, ubuzima, byose isi yose ihanze amaso Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbese bimeze nka ya mvugo yagiye ivugwa mu bitabo bitandukanye ndetse n'abibiranga ubutaka butagatifu, ubanza ari impamvu Kongo abantu benshi bayirwaniramo. Ubu rero ikiri kuba nuko abantu bageze kuri 37 bose bagerageje kuba bahirika ubutegetsi bwa Tshisekedi, bashobora kuba bakatiwe igihano cy'urupfu. Urumva ko bitoroshye cyane. Urukiko rero rukuru rwa gisirikare rw'Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi rwakatiye igihano cy'urupfu abantu bagera kuri 37 bose bagerageje guhirika ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Urumva hari hamaze iminsi havugwa ibijyanye n'intambara hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC, ariko urumva abantu nabo batangiye kubizanamo ibintu byinshi cyane. Aba bantu rero ushobora gusanga bashobora kuba bakora igisa nko gucamo impugu nyinshi cyane, cyangwa se nko gucamo ibihugu bitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku buryo bishobora kuba byatuma Kongo iba ikindi kintu kidasanzwe, cyangwa se iba irindi sibaniro ry'intambara muri rusange. Rero bakunze Bizaza TV Rwanda, nuko aba bantu bakatiwe igihano cy'urupfu bahamijwe ibyaha birimo kwica abapolisi bagera kuri 2 barindaga urugo rwa Vitali Kamere, wari minisitiri w'ubukungu, iterabwoba, gutera inkunga n'ubundi iterabwoba, kujya mu mutwe utemewe n'amategeko no gutunga intwaro binyuranyije n'amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo ni bimwe mu byaha bahamijwe. Ikindi nuko uru rubanza rwatangiye mu ntangiriro za Kamena mwaka 2024 ejo bundi, nyuma y'iminsi mike abarindaga Perezida Tshisekedi baburijemo iki gikorwa. Abarushinjwaga cyangwa se abashinjwa n'ibi byaha ni 51 barimo abafatiwe mu cyuho mu gihe bari gucura umugambi, bagiye gukora icyo gikorwa cyo kuba bahirika bagakura ku butegetsi Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Mu bakatiwe kandi igihano cy'urupfu harimo umuhungu wa Christian Malanga wayoboye iki gikorwa. Urumva niwe we wasaga nk'ari ku mutwe cyangwa se ari ku ruhembe. Hakabamo kandi na Marcel Malanga, uyu musore asanzwe afite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urumva ko niba Amerika nayo yatangiye kubizamo muri politike ya Kongo, guhirika, gukura ku butegetsi
urumva ko Amerika nayo bashobora kuba impapuro mpuzamahanga zishobora kuba zagaragaza imyitwarire itari myiza muri bikorwa bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abandi banyamahanga nabo bakatiwe igihano cy'urupfu harimo nka Charles Thompson, Benjamin Zanman Paulin bafite ubwenegihugu n'ubundi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hakabamo kandi na Yusufu Ezangi ufite ubwenegihugu bw'Ubwongereza. Urumva ko n'Abongereza nabo baje muri iyi raporo. Impuguke rero mu bumenyi bwa gisirikare ifite ubwenegihugu bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'Ububiligi, Jean-Jacques Wondo nawe yakatiwe igihano cy'urupfu. Uyu yari asanzwe ari umujyanama wihariye muri gahunda y'amavugururo y'urwego rw'iperereza rwa ANR. Urumva rero ko ibi bintu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nubisesengura mu bijyanye na politike, dore ejo bundi mwumvaga abishwe baturutse gereza, mukumva abandi ngo gereza imfungwa zatorotse, mukumva ngo abaturage bakuwe mu byabo n'imitwe itandukanye ya za FDLR, za M23, Red-Tabara n'izindi. Urumva ko umuturage muri Kongo adafite amahoro habe na gato. Abakatiwe igihano cy'urupfu nabo urukiko rwemeza ko bari bafitanye isano ya hafi na Christian Malanga wishwe tariki ya 19 Gicurasi mwaka 2024 ubwo yayoboraga iki gikorwa cyo guhirika perezida ku butegetsi ndetse n'umutwe witwa New Zaire. Urumva umutwe bari bagiye bazamura kugira ngo ugire imbaraga zo kuba batera cyangwa se bakora perezida ku butegetsi. Nka Zariman rero wari usanzwe ari umushakashatsi muri politike n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari, urukiko rwemeje ko yari umuntu wa hafi wa Malanga kandi ko bari bateguranye umugambi wo gukura perezida Tshisekedi ku butegetsi. Bakunze rero babiza TV Rwanda nuko weho kugira ngo ujye umenya amakuru, umenye update, umenye yaba amakuru ya siporo, imikino n'imyidagaduro, ubuzima n'ubukungu bw'isi, n'ugukomeza gukora subscribe ugakoresha kugira ngo ibiganiro byacu bikugeraho umunsi ku munsi. Urukiko rero kandi rwagize abandi bantu 14 rubagira abere, rusobanura ko ubushinjacyaha butagaragaje ibimenyetso bifatika byerekana ko babaye bafatanyacyaha mu byaha birimo iterabwoba no gutera inkunga iterabwoba. Muri bo kandi harimo Memba Ndo na Mado wakoraga isuku mu biro by'umukuru w'igihugu. Urumva ko niba yarakoraga isuku byoroshye kuba bamucaho cyangwa se bamunyuraho kugira ngo barebe ko ubu butegetsi bwa Tshisekedi nabwo bukomeze kugenda buvugwaho hirya no hino mu bihugu bitandukanye ndetse na Afurika bukomeze kuba bwakemangwa. Iyi nkuru rero nkuko tuyisoma ku rubuga rw'igihe.com nuko ubushinjacyaha bwari bwarasabye urukiko ko bose uko ari 51 bakatiwe igihano cy'urupfu bose basabye kugirwa abere, basobanura ko bahatirijwe na Malanga kwitabira iki gikorwa gisa naho no guhirika ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Bari kureba ku mashusho mu kureba ku ifoto uko aba bantu bose bangana, uko bose bari bafatiyeho bashaka kuba bahirika ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Nshuti bakunzi rero Bizaza TV Rwanda, nuko ikintu nakubwira nuko indi nkusho kwasoma nuko umuyobozi wa polisi ya Kenya yakatiwe gufungwa amezi 6 aziriki rero azira agasuzuguro. Inyeshyamba rero zo muri Centrafrique zashinze ibirindiro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urumva ko naho izahageze. Indi nkuru nayo ushaka wasoma nuko abanyekongo barakajwe na Apple yamuritse iPhone 16 bahamya ko yakozwe mu mabuye iyi wabo. Urumva n'ubundi ni nk'agashotoranyi ukwibaza ati se kuki urubyiruko rutashikajwe no kwinjira mu buhinzi. Urabizi ko muri iyi minsi urubyiruko rukunze kunengwaho
kutajya mu mirimo itandukanye, kutajya gukora ubuhinzi n'ubworozi, kuba bakomeza gushira amaboko mu mufuka aho kugira ngo bayakuremo baze bakore biteze imbere. N'indi nkuru nayo tushobora kuba twabasanyise cyangwa se nawe wishaka ugakomeza kuba wagenda ukayisoma ku binyamakuru bitandukanye nka igihe.com, bwiza.com, cyangwa se ukaba dukurikira hano kuri Bwiza TV Rwanda. Nitwa Eric Nshimiyimana. Wowe icyo usabwa komeza kuri subscribe, ukoresha ku biganiro byacu tukugezaho ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro byose nta handi wabisanga atari kuri Bwiza TV Rwanda. Wowe ukomeza ukore subscribe kandi utega amatwi umunota ku munota, isogonda ku isogonda, maze wumve kandi umenye. Ikintu cya mbere ni amakuru. Burya iyo udafite amakuru ntacyo ufite. Umuhanga yaravuze ngo information is power.